Kumenyekana, igitinyiro, gukundwa n'ingeri zose, yaba umukuru ndetse n'uwabyirukaga muri icyo gihe. Izina Michael Jackson muri muzika ryari ikimenya bose, uretse no kuba yari yarigaruye imitima y'abakunzi b'injyana ya pop. Ku isi yose Michael Jackson hawutari umuzi. Indirimbo nka Hit the World, Rock With You, uramutse warakurikiranaga iby'umuzika, izi ndirimbo ntiwabura kuba uzizi, dore ko n'amagingo ayagaye izi ndirimbo ziracyakozwe cyane. Ibyaranze iki kirangirire nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro Your Voice, ni kuri Voice of Africa 94.7 FM. Uwo muri kumwe ni Hobby Instagram, ni Hobby Rwanda. Mbahaye ikaze. Kwa 29 Kanama 1958 muri Gary, Indiana, nibwo isi yari igiye kwakira umwana wari ugiye gukora amateka atarigeze akorwa n'umuntu wese ku isi. Uwo nta wundi uretse Michael Jackson. Michael Jackson yatangiye kuririmbana na barumuna be bw'itsinda rya Pop Jackson 5. Itsinda ryabo ryabaye irya mbere mu 1969. Ku myaka 11 gusa Michael Jackson yagaragaye kuri televiziyo, kandi afite imyaka 14 yashyize ahagaragara album yiwe ya mbere, ibyo bakoze kwita career solo. Iyi album yitwaga I Want You Back. Jackson yasohoye album nyinshi mu myaka ya za 70, ariko intambwe ikomeye yaje mu 1979 hamwe na Off the Wall. Yabaye umuhanzi wa mbere wenyine wagize indirimbo top 10 kuri album ye zakozwe ku buryo budasubirwaho. Izo ndirimbo harimo nka She's Out of My Life na Rock With You. Indi album ye yatangiye kwamamazwa mu 1983, nayo yamenyekanye ku isi yose, iri mu zagurishijwe kopi miliyoni 45 ku isi hose. Muri iki gihe yatsindiye 7 top 10 singles, ndetse album yiwe yatsindiye ibihembo 8 muri Grammy Award. Yarakoze amateka atarigeze akorwa n'undi muntu ku isi. Yahise akurikiza album ye yitwa Bad, aho ni mu 1987 yagurishijwe hafi kimwe cya kabiri, gusa kopi nyinshi nka Thriller yakomeje kugurishwa cyane ku isi mu bihugu bitandukanye. Mu 1996 Michael Jackson yakoranye amasezerano na kompanyi ikomeye ku isi, iyo nta yindi ni Sony, umuhagera kuri miliyoni 65 z'amadolari. Icyo gihe yari mu bahanzi banditse amateka, kwinjiza agatubutse, gukundwa cyane muri iki gihe. Ni nayo mvano yo kugira ngo Sony imubenguke maze mukoresha amasezerano. Mu mpera y'1980 no mu ntangiriro za 90, Jackson yamamaye nka Eccentric Records. Nibwo Jackson yatangiye gukekwaho byinshi mu guhindura uruhu rwiwe, aho yakorewe indi sura nshya ndetse anahindura n'izuru ryiwe. Ibi hari indi sura byatanze muri muzika, dore ko nabyo biri mu byatumye yamamara cyane ku isi. Mu 1993 inkuru mbi yaramenyekanye ku isi. Icyo gihe Michael Jackson yaregwaga gusambanya umwana w'umukobwa, byatumye akorerwa iperereza, byose byakemukiye mu rukiko, aho ni mu 1994. Michael Jackson yashakanye na Lisa Marie Presley, gusa nyuma baje gutandukana hadaciye igihe kinini. Nanone ashakana n'undi mugore mu 1996 witwa Deborah Rowe. Batandukana nyuma y'imyaka 3 gusa, aho ni mu 1999. Gusa uyu Deborah batandukanye babyaranye abana babiri, aribo Prince ndetse na Paris. Ku ya 13 Kamena 2005 Jackson yagizwe umwere ku kirego yaregwaga cyo gusambanya umwana w'umuhungu witwa Calvin Arvizo. Iki gihe Michael Jackson yakekwagaho ubutinganyi, bimwe byo kuryamana nabo bahuje ibitsina, bitewe nuko hari birego byinshi byagiye biza by'abana yagiye asambanya, gusa akagenda bihakana. Mbere yuko Michael Jackson atabaruka, hari birego byinshi byagiye bivugwa mu kuba yarasambanyaga abana b'abahungu, gusa we akabihakanira kure.
ku ya 25 Kamena 2009 nibwo inkuru ibabaje yasakaye ku isi hose, biba agahinda ku bakunzi be ndetse n'umuryango we usigarana irungu. Icyo gihe nibwo hatangajwe urupfu rwa Michael Jackson, byavuzwe ko yasanzwe mu nzu yapfuye i Los Angeles muri California. Ibyumweru bibiri hari hategerejwe igitaramo gikomeye cyane. Icyo gihe nibwo hari hitezwe kugaruka kwa Michael Jackson. Michael Jackson yatabarutse afite imyaka 50. Gusa nyuma yo gutabaruka kwe, inyandiko yo muri 2019 kuva muri Neverland hazamutse ibirego bivuga ku myitwarire mibi ya Michael Jackson, gusambanya abana bato. Gusa na n'ubu umuryango we uracyabihakana. Michael Jackson ntitwabura kuvuga ko hari itafari yashyize mu muzika w'isi kugira ngo muzika w'isi ugere aho ugeze. Turabushimira kandi tumubwira ngo ruhuka mu mahoro. Ndabashimiye abo turi kumwe mu kiganiro Youth Voice kuri Voice of Africa, uwo muri kumwe ni Hobby. Mbashishikariza gukomeza gukurikirana ikiganiro Youth Voice kuri 94.7 Voice of Africa.